ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe bw'omu Gusii. Biamano sana umwanchi umulie betaseni kia Ndizi TV no gasemera kwane kwa bere kugutwara litkoligia ne magaro bengia na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye na reya basaki baitu babere bagotara chinsemo nabo igoko twaliganiria na gutekera gasemesa ya mangana maya elindengo manye asenchera yo bikirano kondo mwanchi umulie inyora asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bagasense media YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.net erietera ne Fridah Kerubo ikaransa oike elindengo manye amange chinga kitoro che ase orogongo rwa Gusii abasaye kurwase chikanisa litkolera baba kumirana ase eskuru ya secondary ya Mubamba asbaba konyora obaseme kigima na kiba bwenda tekomenyana bwigo gwetanga kurwa ase chimbwa chimbe ndoko ene kyobukaliro bya ase amatuko abosyo nabwigo ekyombe getali ya serikali kia Grace Initiative bakubwaterana neskuru ya Great Academy nigo babire bakurwa amaigilyo gocha ase aborkyo babo chinchira babwenda tekomenya nabwigo obokoleri nabwigo ase ensemende nigo abamenyi kurwa ase bunge ya South Mugrango baba kumerana anemonasi baba kuragwa no mubunge Silvana Sosoro asokwero belia asokurobikana litko lya angyo kubwatikana nogosie kwa kwenye gitali asinsemo chinde nigo ababwatani bobo mabwa azimio la umoja litko lya rero baba gutarira county ya Kilifi asibagendete koraga biara serikali nabo igo kubwatikana neliberera ligendete kwene kigwa anemono asiri na niria shakaola asibaganirie obo ene kwene kigwa mwanchu muri toska tonyegera gwira nanda segekege Kerubo elindengo manye amange. Hingo chaka kegima mwanchu muligeria nigongo kumanyabuna abasaye korwa chikanisa imeyoro gongo rwa Gusii litkolia rero nigo baba gusangerekana ase eskuru ya secondary ya Mubamba yegotoka ase wodi ya Kiamukama county ya Kisii naboigo ase umorobilyo yobete gukwaligwa na kanisa ya Church of God nigo baba konyora amaegelyo na kiba bwenete gutwara chimbwa chingia naboigo gwetanga nechikanisa echichikorwa amaegelyo amabe ukwana kura chinsemecho omobunge onyalibali masaba Daniel Manduku nigo abagakobolia abanasiasa asorogongo rwa Gusii kwenekia omolembe butambe naboigo ochikobwati alichiko naboigo kwenekia ebisasi mero ngobwatebere amachiko abwenete aso kwenekia ngurwa bali amaegelyo aisaine muri kicho Joma Angi na talira chinsemecho na gutwaliganiria oroboti rokobwatia ekero engane y'abantu gosiria amagimabo asengencho kwegena amaegero yobolimo yaretire obwoba obonene asense icho ya Kenya anene mono ekanisa y'omurandi Paul Mackenzie ensemo ya Shakahola eserikali yasabire koira egetambokero kya bwango gutanga chikanisa bunechio ego tutegete kubolia serikali ya Kenya ingeisaranse buya na indelo osiri chiko ekanisa etabwati egento tokoroka structures where a church is reporting to. We will want that one to be cracked down so that we can have those churches that are understood. False teachers was aborokereri obolimo
na kitu tukubatenga abana baitu kimugo kina basai na bono iga yetonkero kenda tuchimomba salia iko tutokanya abana baitu mbagende trend buneria omobunge onyaribali masaba Daniel Manduku nate bamba chikoira egetambokero ase ebunge goetia amachiko yogotanga chikanisa chitarindonge. And it's unfortunate because the majority of those who have died are young children. And even now, there's a lot of secrecy. We are aware that our leaders from Kilifi went to the site yesterday and were not given access. There's a bill already that has been proposed by Honorable Tom Kaluma of Homa Bay, and we shall support that bill. Going forward, I think we shall work with the mainstream churches to ensure that attendant regulations are also made to give enforcement. Ayaniga kwanwa asege ikaro kya basae bare asichikanisa cha Church of God imeya Gusii chinsemo cha Mansai ne chinsemo cha South Nyanza kolengie tuacheta abuna abasae konyora ringana ikina kiegente getangani egento gya kabere abasae basomigu buna bago kina chimbu chingi ya chiomo Gusii buno mosabu yanata go kina nabo gokobo omonto monene ekerenga ekenene ky'omusangerekano oyo n'okuliga gosemia abasae igoro y'echimbwa chingiya abana baitu ensi yabono yabeire mbepi tenge ngakiri twakinete abana bazore chikarata basoire bagwako boche kamukuruga munyale goncholeria totarereri ngana twebise ise asiti baratero chenya sai na nyasai nerora tutenene rora tutangere chirango chimbe chense chichugo tosumbwa ana baito chigurupu ntuwanchete goswaze chigurupu kitabwati amangana yo gosemia maya amangana yo korokinga mwene egende kenge konyo muntu gona ale goteba abana baito babe bakoigwera asenge njubu yo ekero chisukuru chirige chikoigorwa abaiboli mbasabwa gusira abana babo na abana gokora omokia ase chisemi na namanyire nga economy yense yaito yabeirembe nonya yabeirembe abaiboli nabo tubwenete twetigane na gwetanyo gwetigana ngonyo bolemu bwabeire takobera no mwana ka busaigo genda aso mwalimu kwana no mwalimu omwalimu amanye obale obwao chisukuru abalimu baberwete basomia abana lakini kwanyara abana batagete gusugumwa iga abana babe bako kora mangana maya elinalia walimu bakanywa tinga kinyororo bagusimba sabo komenya ase omorembe asabara ibasa bo ikaransanse amo elinde gokora liberera igoyoro bebe egatie kaunti Nyamira na Kisii bunabona mangana ale bo kero kaga iganga ntuna banyamira ntuna bakisi county baminto abagabana baito chisaneta chaito bagwimeni baito cherusa babotonya toto ikaransa morusie binte birororo kyagera twensi nabanta abamo bono nigo abasae abaiboli abarandia na aborokia basabiri gocha amo elinde gokinia egesaku kya Gusii asenchera endonge kurwa sesukuru ya Mobamba High School egotoka ewodi ya Kemokama ebunge nyalibali masaba county ya Kisii ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbia mano sana omurikecho Joma Angi asogotwaliganiria oroboti oru asenchera yobwikiranu gotigana nayo na gusuka mutu ase oroboti runde nigongo kumanyubuna ekyombe getaliye serikali kia Grace Initiative bakobwaterna ne skuru ya Great Grace Academy nigo bayimukirie egetambukiro ase okorwa amaigeri ogochya ase aborokiwa osangana barobo korwa chinsemecho nigo bakwerera ekirenga ky'umurobelyo yo anamono ase okoyeneke buna aborokiwa ngonyora bale amaigeri obuna babwenete komenya naboigo ase nsemo yobulimi asokoyenekia obokoleri obuya ase amatuko abusyo boigo nigo bakweneke buna nigo babere bakoikirania amaigeri ayo wetera ase umurobelyo o CBC ase sector eyechisemi Moriketo Daipon Asanya Norobotioro. Ekiombe gia Great Initiative gekobwaterana na The Great Grace Academy ebiye gotoka imeye ward ya bogeka nigo bono kiabere no murobirio bwo korokereria abana balense emyaka 10 ase chiki kianda chairire asomurobirio bwo wekinia asobogima aserero yarengeri tukoliabo liomoelio. GRACE is an acronym that stands for Global Response to African Children's Education,
And our mission for Grace Initiative is to invest in the future of vulnerable children in sub-Saharan Africa, to provide them with affordable quality education, healthcare, and nutritional food. Grace Initiative was founded by Mr. Joseph Matara as his way of giving back to the community. Gati ya maigirio bari konyora mbuna okomenya okuya ogotumika chimashini chiekerero yani digital komenya na afya engia amo nogokinia oboremi ase chinka. Mimi health coordinator hapa Grace Initiative, na kwa hii program yetu imekuwa ikirun for 9 weeks na nilikuwa na shughulikia pande ya health. Nilikuwa na offer health education kwa hawa wanafunzi wa grade 1 na niliwafunza on personal hygiene, gender based violence na pia tukawafunza basic first aid skills. Program tumekuwa nayo inaitwa Healthy Beginning, ambapo tumehandalia watoto mambo manne katika vitengo vinne vikuu, na kitengo kimoja nilikuwa nakishughulikia ndo digital literacy program. Ababwatani barenge asomoroberio ywe nigo bajogokera muno na gosemeria ng'anuche kogenderera elio gokinia obosemia obwe ase ebinyoro biaito. Twakorire program yese njirengiria kworokiria abana bina bakoragira buya bina bago balance endagira yabonka ikara bayiboli batu baroseri abana bamanyira amatunda awao baranyare kurika kera barageire nechindagira chingia ikongo togie program eye ese ngenjo yafundishira abana bange ekere twanyoreta abana batangani ritangani bana bumba manyete igoro ye matunda mange mono watermelon ndi atweta bokongwa sabana bange ekere twarenge ko bayi watermelon ngo baringi ko nyobwa. Gokwana na balimu abanene be skuru ya The Great Grace Academy nigo bakambuye gucha somoroberio yo na korwa eira yo kubwaterana bokongu na gusira chisemi ase ya Mateyonsi. Niko na furaha siku ya leo kujumuika na Great Grace Initiative kutamatisha kilele cha Healthy Beginning Programs ambayo ilianza majuma 9 ilianza majuma 9 na leo ndio siku ya mwisho. Kwanza kabisa na furaha kama shule, maana wanafunzi walipatiwa mafunzo, wakakuwa na lishe bora, wakawa na michezo. Kama mwalimu nimekuwa kila Jumamosi nimekuwa nikihudhuria, na kwa hakika walifunzwa kulingana na mtaala wa elimu. Nikana vile tulianza walitupatia some challenges being that walitoka kwenye shule tofauti. Tumepambana na wao na kufika sasa hivi wanaonekana wenye nidhamu nzuri na wameweza kuungana, wamekaa kama shule moja. Kwa hivyo tunashukuru kwa vile mwenye aliorganize hii program. Tumefurahia, na kwa vile mwalimu mkuu amesema kama bado mnatafuta shule msiendelee, mmeshaipata. Shule ni Great Grace ambayo inafanya vizuri kimasomo na program zingine ambazo ziko hapo kando kama health, agriculture na STEM. Abaiboli nigo bakire kokomuroberio yo ase barorekana ko banomogoko monene maega yogo chakorora amorokererio ayara bana babo babeire bagosoma ase chiki kianda chiarire boigo nigo bateba ngamba chikobwaterana asomuroberio yo elio gokinia egesaku kia bana babo asoko basira asa masomo fundisi kwa bana muna bago korobo sabi bwo wesi bya magoko. Nimefurahia sana penye ambapo watoto walikuwa wanakuja, tumetembea, tumekutana na walimu wetu, madaktari wote. Tulikuwa pale kwa room ya kompyuta, but tumefurahi sana, tumejionea vitu vingi. Kobeko kaboko ese skuru anene oboremia abana ba CPC agendere motu. Mongino minto are to mwana olio maka somera abaiboli bando bagendera tabana. Kugenderera sama somabo iligo chagukinia orogongoro igarwa Gusii anene mona ase kenyoro kya Nyabondo ekigotoka ase ward ya Bogeka kulipoti regeta seni kya Ndizi TV korwa ase constituency ya Kitutu Chache South egotoka Amayia county ya Kisii elietari anendipon asanya Mbia mano sana omurikecho daipa na sanya ase orogotioru gutigara ime orogongoru wa Gusii nigo kumanyuna abamenye korwa ase bunge ya South Mugirango nigo baba kumerana ane mano ase okwero belia asogo chikorobekana litko lia angyo bakoragwa no mubunge we bunge yo Silvana Sosoro
nigo abagakwendeki buna serikali nechikoba alibaganitie anemono asensemo yoborendi nabo igokweneke buna abamenyi benseme yo ngorobekana bale asenchira endonge kolende boigo nigo ayaiga agocha maga yenye gitari ya Nyamarambe gosikwa Abaskari bande batebere they'll offer them security and okay yokoba destroyed. All the professional bodies will join in batare to para go display their displeasure whatever nyagitari iguru ekene mambi tuamwire na into to mitigate that challenge as the leadership twagambire na several private hospitals plus the national government mambi bone tugoja kubeka a medical camp aigege tiki yitu kya Nyamarambe aba nyagitari bagocha gocha tuchitura ambulance twanyorire several volunteer doctors bagocha gocha for until nyagitari iguru services chiti tugocha gochikora ase chitendi cheito some volunteer doctors abande tokobakana from our pockets and we'll do that. We have no problem. Professionals besokiri whatever they'll fundraise bakane abanyagitari yabwe and namariogo twabikira baka ambulance in case of serious matters twagambire na our hospitals still close. They've given us a subsidized pricing. Omorai wense Dr. William Ruto na baigo omorugio ye Rachel Ruto nigo bayaba gwikirana asensemo ya London ase omoyega bukobekerwa egutwa King Charles III. Charles bwe miaka 52 nene nigo abeire asoborai maiga yogosira kwa mamumabo Queen Elizabeth asomutinyo kyanda mwaka w'ekirububere 2022 asensemo yomorai wense nigo arachikokora etaro yaye asechinsemo anemono asensemeri ya Netherlands asarachikumira no morai King William Alexander eriko kwanera obokoleri nabo igo okobwatera na gati y'echinse chibere nabo igo kweneke bnangosira nabane anemono asensemo ya uchumi boigo asetaro yaye ya matukabere nachikotalira asensemeri ya Israel asarachikumira na no Prime Minister Benjamin Netanyahu. Gotigana nayo omwanchi omulierire nigo kumanyibuna omokonyi bo morai wense Rigathi Gachagua nigonere abakagokora etare yaye asensemeri ya Nyandarua ase omurobiri obwokwenana obokonyi bwendagira okwana kora chinseme cyo nigo abakagutugutirare okwemurunganiko rwa sobo mobwa Azimio la Umoja asabaga kwenekibuna tibali gochikobaga oborai. Mimi naongea nikiwa hapa Wanjoi na Kipipiri. Sisi tukikataa handshake, sio sisi. Sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Hawa ndio matajiri wetu hawa. Na ndio wanatuambia vile tutasema. Mimi na president hatuna sauti hii Kenya. Sisi ni wafanyikazi. Mfanyikazi anafanya vile tajiri yake anasema. Hawa watu ya Nyandarua wametuambia hakuna handshake. Sasa sisi tunaweza shindana na tajiri yetu? Hatuwezi. Tukishindana na tajiri yetu tutafukuzwa kazini. Chinga kecho boigo nigo omokonyi bo morai wense akoretare yaye goika county ya Nakuru ase omoyiga bo kumwariganie na boigo kumubikira egutwa omo bishop Omayia ase gokwana kurase kanise yo nigo abagakoboria bwatani bonsi kurase chikanisa cheke Catholic chinga kibaraganie obokonyi serikali ya Kenya kwanza nire tayari kubasira. With the Church of Christ, we are willing to work with the Catholic Church. Hatuna maneno, mkituita kanisani tutakuja. Kuna wakati mlikuwa mmesema tusilete pesa kanisani ya Catholic, mkitufungulia mtatuambia. Siko namna hiyo. Because iko kazi mingi ya kufanywa sana hii kanisani. Sisi ni watu ya kujenga makanisa tukiwa na president. Kuna wakati mlisema tusipitishe 50,000 na tukakubali. Sasa mkikaa mkiona mnataka usaidizi wetu, tuko tayari. Mkiona hamtaki pia tuko sawa. We don't have a problem. Sisi ni Wakristo na tuwezi bishana na wakubwa wetu wa kanisa. Whatever you decide, we shall do. We are very
Obedient, we don't argue with our spiritual fathers. And we are willing. Mumepokea salamu ya President William Samoei Ruto. So tumeshukuru sana Bishop Kiliovas. Ababwatani bobo bwa Azimio la Umoja nigo bakora etaro yabo goika county ya Kilifi ase baba bakora gwano muraibi magia ODM Raila Odinga okwana ase omoyega boko mwenia omogaka Daniel ase chinsemecho nigo abagakwiranirimbiya mono gocha ase abamenyi ba Kilifi ase okumwa kera chikura chinga kichogo choli bomwakoli oeta ase boigo abagania gotenena bokongu chinga kichonsi kolende nigo amochiri bali bagendete kumutanga asogoso asensemeri ya Shakahola ase abolirie serikali kuboika amangana teneni. Sasa pili, mimi nataka nitoa shukrani kwenu nyinyi hapa watu wa Kilifi, manake mlipiga kura vizuri sana mwaka jana. Kura zenu ilinyesha kama mvua. Tunatema shukrani sana kwenu. Tena nyinyi mmezidi kila mara kwa mara kusimama imara na sisi. Na mimi na hakika tutaendelea mbele na sina hakika sisi tutafaulu. Sasa swala nyeti sasa wakati huu ni mambo hii ya Shakahola. Mimi nilikuwa Dubai niliposikia mambo ya Shakahola. Nikasikia watu wengi wamekufa huku Shakahola. Baadaye mimi nimekuja na jana nilijitokeza, niliwaambia wabunge mimi nitakuja, nataka kwenda Shakahola nione. Niliambia usiende Shakahola. Shakahola kuna shetani. Nikasema ndi sababu inatakana mimi niende nionane na hiyo shetani. Sasa mimi sikujua ya kwamba wewe unahitaji atikibali uingie pale ambaye kumekuwa na maafa. Manake pale ambayo kuna maafa ndio natakana watu waende huko. Kwenda huko tunaambiwa ya kwamba sasa hii imekuwa ni at operation zone. Haitakani watu waingie huko. Nikasema ni kitu gani ambaye inafichwa hapa? Hata waandishi wa habari hawajakubaliwa kuingia kule Shakahola. Sasa uchunguzi gani ambaye inafanyika hapa Shakahola? Na watu tayari wamekufa. Kama wewe unafukua maiti kwa kaburi, hiyo ni siri. Singa kicho boigo omobunge omalindi Amina Munyazi nigo boigo aragabiara serikali ase ogotuberera amangana ashakahola kurinde nigo amugania omurabiki amagia ODM Raila Odinga kubwatia enganeyo eliokonyora obwene nigo boigo abaga kumuchia abanyanyimbo ase ogotumikwa bobene serikali aniga gocha magayo kubatanga litkuligoro asogoso asirinaniria Shakahola. Cha kusikitisha pale tulipofika pale Shakahola, mapolisi walitumiwa vibaya na bosses wao kule juu. Hatukumaliza hata dakika 10. Tulipofika pale, lori 2 za mapolisi zikaja zikakita kambi pale. Ili kuweka kambi, sisi viongozi wa Kilifi County tusiingie pale katika lile Shakahola, pale katika lile shamba. Ili kukita kambi, Raila Amolo Odinga asiweze kuingia pale. Sisi tunaiuliza serikali ya Kenya Kwanza, kuna jambo gani ambalo wao wanaficha? Na kuna jambo gani ambao wanafanya mpaka Raila Amolo Odinga wanamkataza asiingie pale ndani? Watu wa media wamekatazwa, hawawezi kuingia pale ndani. Watu wa Red Cross wamekatazwa, hawawezi kuingia pale ndani. Najua serikali imepata aibu kwa sababu wamezembea katika kazi yao, na ndio maana wanakataza watu wasiingie kule. Lakini ukweli utakuja kudhihirika, kwa sababu kama Raila Amolo Odinga ameshikililia jambo, hata aliacha hivi hivi. NYS walisema ho. Mwisho Raila alipokuja kusema ilikuwa ni kweli ama si kweli? Ni skandal ngapi ambazo za Raila ameingiza mdomo wake na watu wakaja kagundua kwamba ni kweli? Hata hili baba alivalie njuga. Tusiwachekee hawa watu, kwa sababu huku pwani sisi hawatupendi na hawatusikilizi.
Umubunge Paul Katana nigo amochirie abarandi ase ogutumika chidini ase okunereria abananchi. Waigo nigo abagakumochia ebigambiro ase okumubwatuka omorandia Paul Mackenzie nonya magigayo kwenekia ebikorwa byaye. Kulinde nigo aganirie serikali kuimukia egetambukiro kibwenete animono ase okubeka amarago abwenete ase nsemo yebisasimiro. Hii mambo ya huyu shetani anaitwa Mackenzie. Mimi nataka niulize serikali. Kitengo cha jinai na kitengo cha ujasusi, mulikuwa wapi siku hizo zote tangu 2005 Mackenzie akiua watu? Mulikuwa wapi? Na ni kwa nini huyu Mackenzie akishikwa mahakama inamwachilia? Watu wanatumia dini kujitarisha, manazitajirisha. Ati siku hizi ukipeleka gari ndogo kama wewe unajiita pasta, ati ni unaonekana wewe si pasta mzuri. Maana hili kama gari mabomu. Na kazi yao ni kuibia mwananchi. Wacheni kutumia Biblia kudhulumu wananchi wa Kenya. Mimi juzi baba kule kuna mzee kule Kaloleni tulimtia ndani. Ati alienda kanisani akaambiwa alale na mtoto wake kisichana ndo apate awe tajiri. Ni ushetani au ni mambo ya dini tena? Tunasema kama serikali haifichi chochote kuhusu mambo ya Shakahola. Manake mkizuia watu kuingia, mkizuia waandishi wa habari kuingia, tunaanza kuwa na wasiwasi kunaendelea nini. Gavana Mungaro, wewe panga kama gavana na sisi viongozi wa Kilifi. Viongozi wote ni lazima tuende Shakahola tukajue kunaendelea nini pale ndani. Chingaki embure nyinge egendete kwenekigwa ase chinsemo ase county ya Nakuru nigo abalimi benyoreire asare nene maiga yetugo nabo igo ebimeri byabo gosombwa na mache wesanga na barabo nigo baganirie serikali ye county yo kuimukia egetambukiro nabo igo kubakonya nabo igo koligia chinchera chinyaso gutanga ebikoro nebyo amatuko abosio. Haungeona kitu hata nini, tulikuwa tu tunaona mamiti zimeflow juu. Sasa uzuri ni ati sisi tuko salama, lakini mimea yetu yote imeharibika. Maji yanakuja kama mafumbi hivi. Sasa mimi nilipoona nikaenda kujaribu kuokoa wanyama, mifugo, lakini sikuweza. So mimi nikaona wacha niokoe uhai wangu. Ndio sasa nilitoroka. Sasa huku kulikuwa na mahindi zangu, mattresses, sote zimeharibiwa, manguo, kila kitu. Ushawahi kuongea na MCA Ng'ang'a atusaidia kutuwekea culvert hapa, manake hii njia ndio inashikanisha watu wa ng'ambo ile Nyathona na Ngesha na watu wa Ngashura wakati wanaenda kufanya kazi mpaka kwa Kware. Lakini wakati wake ulifika na hakuwa ametutimizia. Tungeomba Mheshimiwa Lea na MP wetu wajaribu waje watusaidie hapa ndio tupate daraja ya kuvukia. Chigosori chia rugby Kisii Sevens nigo chia kolekana ase getige chigosori kia Gusii Stadium ase chitimu chia ba chigoikirana gusanga no mwarigania o Kisii Sevens Walter Orangi nigo abagakwerera ekirenga ekenenege chigosori ekyo anamono ase ogosira chitalanta imeyorogongo rwa Gusii. All right. Hi everyone, my name is Walter Orangi. I'm Tournament Director at Kisii Sevens, a tournament that is currently ongoing at the Gusii Stadiums. Just behind me you can see a flurry of activities and yes, so this is Kisii Sevens, third edition, being held at the Gusii Stadium. Of course, a local tournament made for the fans locally. So we have 11 teams in total. And we're looking forward to a solid weekend this coming weekend. So yeah, we're ready for this coming weekend. Well, the main aim of this tournament, first and foremost, for the region is to develop talent and of course have an avenue for fans where they can be able to enjoy such things that happen elsewhere.
It is also an opportunity for us in the county to also have guests from outside. Of course, creating local tourism and trying to see if we can also create the local sports tourism market a vibrant one. Well, the partners have been very helpful, especially I would want to single out Vuma, product of KCB. We are very, very happy with the partnership that we had this year with the two sides. That is KCB and Vuma. We also have a very good working relationship with Camel Park, who've given us accommodation for some of our teams. We have a working relationship and a good working relationship with Eyemo Hospital, who've provided the ambulance and emergency services for this weekend. Mwancho muligereria asorobotirwa bene nigo tukumulikira oburoire bwa fistula obu bwabeire omuchando monene asensemo y'abasubati murikecho Mildred Momanyi na imogeti egetambukiro nabo igogotarira enyagitari ya Nairobi family asabete kagusanga no munyagitari omonene Dr. John Omboga oyare tabuna nigo abasubati abange chinga kibatwarire oburoire obuiga bagutwara obosoku asogweso kia naboigo kwenyorera obwene naboigo asensemende ekyombe gya daraja mbili nigo kigutulia abasubati anamono ababwate obureiro obwo nigo bakubabolia gwesokia asobonge elinde kwenyorera obogwenya mwanchumuliria nigo ngogotika norobotirwa bene numulikito Mildred Momanyi kolende toska tonyegera ngwirana ndasegeke Kerubo elinde tosange asomoroberio o Worldfit tetarene Fridah Kerubo kuganiria obuligereria obuya oborore bwa fistula nigo bwabeire omuchando monene anene mono gochiase abasubati abange bali bare inchera yo kuibora gose bare asenchera yo kuibora wikira bona igakorenga nekyombe gya WHO abasubati gwetanie chiribu 50 nigo bakonyorwa no muchando yoiga nase abange babo batali gwesokia na konyora oboroire ase tukolera nigo natalire ekyombe gya daraja mbili foundation eyera chikobage kongera na gonte byabuna andake na kibakonyora abasubati abaiga nande babatolia korwa asomo chando yoiga tigana nansange amona borobu banyako bagotwerera na gutumanyia mange elinde litumanya ngabasubati abaiga na kibakonyara ko bakubamanya na kubarusikurwe binyoro ime goika kubakonya ase chinyagitari nasi bakonyora obogweni obo mbosa ayonsi yanyore megasegeta seni kya Ndizi TV ende tunyako batugusanga asobwamo ine nomanyete yoro yoborere wa fistula ase taro yane goika enyagitari ya Nairobi family yereme omochobo songo nigo nanyara gusanga no munyagitari boboroire obo Dr. Omboga ase airera yaiga fistula nyenjende ne konya oromomina bigekera konya oromwana umwana ukona yase asoroiboro kwa morjinza jinyinge atarabo akarabera motuka chiza jinyinga atarabo yacha yalenda chisensi chia kwa kale chia kule engoro ya mnyotoka ikorukwa sumungu wa mache ocha sinjire wewe osengoro yawe kwa sinjira yecho ocha sinjira wewe kwanyora natukoma kero mwiranya wa mwana kwanyora soletia mache agweta vira break aboja lyoka osekwanyora yecho aboja lyoka vira break kwanyora sachinde munginachi konyora mwana omanya gotanduka pi mpaka wanteko manyanga yinjira yechoene ayimenjira yewe borera ejina ndogo kwa fistula Merio tieno noyo mobo basubati bali abagendrete konyora obugwenya asa kwanira ali abeire kagwetera nimeogopa kukaa na watu nimekaa tu peke yangu kama tuko na watu wengi sikai mahali watu wako mimi naendelea tu kukaa peke yangu sasa mimi nasanga nakaa na huzuni sasa nitapona aje saa zingine watu wananichekelea sikuwa naona vizuri nilikuwa naona huzuni sasa wananicheka sio kwa haja yangu ni haja ya ugonjwa sasa nilianza tu mwendo peke yangu nikakuja hapo wakaanza kunitibu sasa nimeanza kuona naanza kupona sasa nimesikia wale wameogopa kuja hospitali wakuje hospitali wasiogope juu hata mimi nilikuwa nimeogopa wasiogope wakuje wapone
Kiombe gya daraja 2 ikio kutoka Ensa ya Nyamataro imeye ward ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu Chache South nigo kiabeire kia gokonya abasubati babwato muchando yiga aso muteneri we kiombe keiga Elkana Ntabo agonte bya yiga. Amana talk campaigns as a community with us abanyagitari babiri nkaba CHVs community volunteers abana abanyagitari babiri nkaba so mu ibura mu nafi abagotangasira abandi nabayito guseke ekinyogi tubara mu na fistula enjeri akabere twatangasa mu na CCTV n'ekiredi cyito enda abantu bati kiredi guseke bajya mu na bakora kiba babata information n'enjeri akata tunasinya gitari cyito guseke baraza cyita sebiyoro wetora mangana yo abantu banyosikaza cyito mangana yega so challenges to wetra nchanya kubura igende yatari abantu bekwigene keno bakonyi babo samboro asinencho fistula ne no muchando ole cost ni sana sinjo kunyurwali umuntu ya mo so muswati mo ko cost up to 120,000 so njo ko bazega mutemo okwara so mungenanga mbozo ko chikorwali with transport nero kirento bari kwegena bakwirana ikene ndetali kiake so bantu bange bari weso kyasenencho yobo boliga andaka kindi ngo cyakiyabo segende byakabere ababaga beda sichinyumba bali wanje babira bayitogota wesokera isi ese ngicho bakorengera linga ukono chwesoki ese bakora no wosoku mbororo nabangina aba makobiara amada ilos pia mbanji tebasubati abatswa bachiwangi bachikuruwaliwo asa matsukamagega oburiri wa fistula nigo bwabeire bokwererwa asenchire ngao buna etali korengana no munyagitari semyaka yaetire abantu bakagata nguburo bono ne kas usino koragererwa igubona kwanyara bangina babwato buriro bahale kobera nyomba banya gucandika kwa batore ndoga nga stigma test abandi sajini kwanyara bakababatiga korengana ne kiombe gya daraja 2 abaswati abange nigo bakwenyora aso muchando yoiga aso muteneri agosaba eserikali kuligereria omuchando yo ase oboime buna oborere bwa HIV gose malaria oboriro boiga igo affect ondo byansi overo molito onyororo mwana igo mbugo ati myaka gete imyaka nelinga oyovero molito igo boikatanya oro moiseke kera ikire myaka ikira nyororo bolito avera complicated nanda abane bari banyororo boluro bokare bamenya tena bobadanya gorwali konyoro mu rwanda myaka 70 myaka 60 pada no buriro bego era onora taka ndijara ko noro mwana akiyamenya tena bwa singenjo nsa chinde kiyo okonyi bwa lengo abangina na bali abangina saidi ya livine babwa tolo wa fistula Kenya musima twanyara ntabangi kutwa twachage to mwaka wa 2014 abantu tokura kiro mwaka na bange aso mwaka olibeka oera mtu akonje basubata nyeri mu mwana asikaunti kisato lakini ase Kisii tebwata abasubati barabange batu muchando yiga kero mutinyo bano bachaka umwako tuwachagete paka bono yiga kuruja kete January mutinyo kanu yoga tupaka bono yiga tore basubati anga saidi ya 240 ekero kurigiria national data ekorigiria data ku national level umuchando fistula Kenya is a big disaster is a issue and ko rigire libumono no buri wenye marego kuri libumono so gwagare TB na malaria kuri so gwagare fistula because bajamo no chando a complication yego chekero enga kyomugina akubena nonya nabo igo nigo obogwenia bokoroka na kigima ekero munyagitalia akoire obogwenia ekera achina mwere treatment ko bwera ni immediate because yena engolero ko genda mukoro pareje nyisiye kena nyisiye immediately macha taiweta emechando abasubati ababagwetera nigo ere menge asigati yabo ekwererwa no muteneri kurwa daraja 2 so violence itali chakeso msanje yacha both emotional yacha physical kwa nyeromo mno kole ko selling so mo mno ngo kwerende nyombe aikaliki omenyo buyambuya osoko genda nabangina bange toko konya bone ngantoje ko nyumba chiao akonyagale sema mumu abanga nyitaka zo mama mumu abagara jiso bisibanyo banyone ko bose bakegeriye mu menyo asike to akomba nyumba yarana mbaiko nyango so kuchikanisa asibyo mbebire ibyo mbali botacha meeting mbali mbaiko genda singe njuma di msuri kurumba sandi ora singe chama cha bona weta
konyo muswati abigete chance gutanga machari taeta so taiko shirikiana n'abamwe basike nyoro kaza taliko genda singinjo limsubiri ndro nabigete bichati bibya byo kumusamba bire ko rume asabigete konyo ngabo taiko nyara gutara senjerengia ama utasoa anda kikaza chiasoa. Dr. Mboga nigo akwereraga tie chinchira chibwenete kubwatigwa lyo gwetanga konyora umuchando yoiga prevent ko ruro boiga igotogo advice aba swati baito aba ngina baito aba ladies kerako aber monito genda nyagitali aho ngonkeli mwana nyagitali sama nyagitali bale bago pima bago check ase complication ye banya go kwa na mapema kolende no yenda nyagitali konya lekanere konya nyagitali bana no konya ruro igo no yenda nyagitali teli shua betinga toko banyo sachina bako nyagitali mwana na bara kwa kera kwa mine matukuma kibada konya banyo ruro usubwa ko ruro operation sachina bako ruro operation konya rumo kubwa maji okuniru konya ruro boye igo kubwa tokire ni inchu for treatment nigo barua obosemia guchia saba subati bonsi condition fistula talibwacha kumundu kwenyo nenga kirenga kiyo kwe batire ko nyoro mwana kwanya na yabiri so tiabo soka we tiabo twaro soku we sokia yasoki inchonyo okorwari kwa gusa semye baswati wito batu muchando yoiga onyo kojenga no jimuswati ondande bala nyoro mwana batu muchando wo onya ko na wetera machi osemwe tere cyo gusaba ati musaba ati cyane ni kwese nyuma cyito basenenga obokonyi mbona beso kibachi barwariwe iwayo ayo muswati ora ariyo ntegarate osomongina onye gobate shida unieje ya fistula amacha gweta vera break osecho gweta vera break ni nchumba kenya ya Nairobi family Matanda hospital Kisii Nyamira osali Nyamira tokoligari tokocheki naenda kwa matibabu jene specialist tokolega si ya fistula na ngorwali elindoche tokorwali na matibabu ya free asorobotirwa bene ninche Mildred Momanyi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology.
Eikeye asoroboti wa bene oborore bwa fistula nigo bwabeire omochando monene anene mono gochiase abasubati abange. Ninaogopa kukaa na watu, ninakaa tu peke yangu. Kama tuko na watu wengi sikai mahali watu wako, mimi naendelea tu kukaa peke yangu. Obubiro boiga igo bwafatiwe ndo byansi obere mulito onyawarira omwana igo mbugwati myaka gete imyaka nirina oyo obere mulito igo goikotanya omoiseke kera ikire myaka yekira nyorwe mulito agera complicated nabi nyabigete bichaki bibya byo kumusamba bire ko asabegete konyora ngabo teko nyara gutara senjererengiye ama utasowa anda kikaza chiasowa. Jumamosi Ensa Eyemo nini suya maragwaba nechinsa isatu nini su chiabatuko